Ćao društvo, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću govoriti 40 činjenica o Madari Uchihi. Pa krenimo. Madara je bio visok 143,5 cm kada je upoznao Hashiramu. Madara je bio jedini shinobi koji je mogao prizvati meteore. On je bio jedan od 3 džinđurika desetore zvijeri. On može pronaći korist za sve. Madara se najviše divio osobi koju je najviše mrzio. Pogađate Hashirami Senju. Kada mu neko kaže da je slab, on je uvrijeđen. On bi ih pitao, možeš li iskreno reći da sam slab ravno u lice? Madara smatra izdaju najokrutniju akciju koju bi mogao učiniti drugome. Madara je bio najsnažniji shinobi ikada. Njegovo oružje bilo je Uchiha Blago, to ona velika lepeza. Ljudi su mislili o vatri kad su ga vidjeli, ali on je preferirao vjetar. Madara mrzi vatru. Madara je prvi aktivirao Entral Mangekyo Sharingan. U svoje vrijeme Madara je bio brži od Tobirame. Htio je boriti se više od bilo čega. Njegova omiljena osoba je Izuna Uchiha, njegov mlađi brat. Madara mrzi gubitak kontrole. On nikad ne želi imati strah. Nije stvorio Zetsua. To ako neko misli da je Zetsu nastao od Madare, nije. Nije majstor svih 10 transformacija, svih 10 elemenata. Madara je jednako tretirao muškarce i žene. Madara je imao 4 brata, a poznata su samo 3. Izuna, Kawarima i Tama. Njegov stariji brat je nepoznat. Umro je u dobi od 120 godina. Bio je stariji od Kakuzua. Da. On voli putovati onoliko koliko može. Naža boja mu je narančasta. Madara je volio Izunu više nego Itachi Sasukea. On nikad nije htio biti vođa klana ili Hokage, ili čak dio Konohe. Madara se divio Hashiraminoj učinkovitosti. Posle dešifrovanja kamene ploče, vjerovao je da je Konoha neuspješan pokus. Madara je bio nevjerovatan u taijutsu. Govorilo se da za korištenje Suzanova treba Mangekyo Sharingan, ali Madara ga je prizvao bez ikakvih očiju. Bio je čudo od djeteta. Kada bi se Madara i Hashirama ozbiljno borili, Madara bi izgubio. Demonska statua vanjskog puta je njegov izvor života. Razbijanje njegovog prijateljstva sa Hashiramom je bilo dovoljno jako da probudi Sharingan. On ne troši novac na nepotrebno, a zapravo voli jeftine stvari. Madara i Izuna su jedini od prvih aktivirali Mangekyo Sharingan. Madara je izgubio 2 bitke u svom životu. Oba dvije su protiv Hashirame. Njegova najveća pogreška bila je vjerovanje crnom Zetsu. Prvi svjetski ljudski dokaz Rinengana. To je bilo sve od ovog videa, vidimo se u sljedećem.